Mi sa away u player katany North East ban lekai shaka club South America. Kublai piki parlok pagsan nagpor siya kapor nga karpate piki batamay baban share berlike subscribe tingin channel. Une orang lekai Abdin dari India uba kerteng ubijay chetri ubadang kena ubadang arpalai snem kerta ubala tahu ke history dagabalong orang lekai banikong jong dari India ban soy jaga kontrak kapapura bat ke klub napo South America kabadai ke klub Colon FC kabadai negari Uruguay ubejai cetri nengkong larung cekana klub Dagaram naga klub Chennai FC haus nem arajar arusau pad ulami madan haul neuju usnem hi percaya klub Lius FC daga jing itenat ikur komel kai jong ke klub Colon FC kelarai ban soy ne ban tenek jauh ne player barang kena jong dari India kumta ubejai cetri ude naga state Manipur ubala sedang ya kamel kai jong naga penhun lekai under 16 jong ke klub Shillong Lajong bat hadin ulayo jika jingkiu kerdan ban lekai haka under 18 haka Shillong Lajong kumta ula don bat ke Shillong Lajong Arsnem bat kumta ulamino ban lekai no bat ke klub Indian Arrow haka I-League haus nem arja katra arja kesendai pada usnem arja rakolai ubejai cetri ulah pengesno bat ke klub Chennai FC ban lekai haka Indian Super League Ndrei menta ulalong player jang Colon FC lada galong ne galong kaba ai mesim sisa ya kisamla batrang ban lekai football hapo kari India Kublai shi bun the way pat ke video